Şandeke jinên Brîtanî ya goş heft kesa pêk dihat derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Şandê serdana sazî û desteyên rêveberiya xweser kirin. Ta goş nêz de modêla rêveberiyê li Rojava û Bakurî Sûriyayê bibînin. û herwiha ji bo piştgirtiya xwe ji kampanya ji bo Efrînê ya go Kongre Star ragihandibû bidin nîşan. I'm here this week with a women's delegation. ئێمە ئەم هەفتەیە لەگەڵ کۆمەڵێک ژنی چالاکوانی مەدینی بەریتانیا هاتووینەتە ئێرە بۆی سیستەمی نوێی دیموکراسی باکووری سووریا ببینین سەبارەت بە ژنان. ئێمە ئەم سەردانەمان بۆ ئێرە زۆر بە گرنگ دەزانین بۆ ئەوەی بتوانین لە ئەزمموی خۆمانەوە قسە بکەین و کۆبوونەوە لەگەڵ ژنان بکەین سەبارەت بە فێمینیست و سیاسەتەکانی بەرامبەر بە ژنان قسەی زیاتر بکەین. It's very important that we come because in the UK we have a very Ser giringtiya serdana şandên navdewletî ji Rojava û Bakurî Sûriyayê serkirdeyeke ji Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD da zanîn got pêwîst e û giring e jiyan nas bike sîstema rêveberiya herêmê û herwiha ji alemê eşkere bibe kiryarên dewleta Tirkiyeyê di derheqê gelê herêmê de û bi taybet li Efrînê. ناڕەوشی کۆهانە دەمکە ئەفشاندان پیاوەهی دەم گوتێن ڕۆژاوای کوردستانی ینی هەن ڕاستیا باکووری سووریە ببینن و هەمدا هۆڤێتیا داگرکاریە لەسەر گەل هەمدا ئێ دەوڵەتە تورکیای تایبەت ئێک و چێ دەبێ ئەف دیتنە و نەقلاندنە بە سوورەتە کو هەیە ینی دواقعویدا ji dervera û dervede nîqaşî were çêkirin bebe çareseriyekî ji bûna him ev sîstem ya ku em dibêjin işte sistema ya demokratîk sistema ya biratiya gelan هم ببي على كاربو تمر مشكاندن يعني دنگ بدانه يو چه به وكا موديل كي نهدو دنيا دا هم ده افدا غركري كو سر عفنياتي چيكرين او دا غركري ور راكرين او جالي عفريني بكر ببزبر سر خاكو ولاتي خويني عرض خو Serdana şanda jinên Brîtanî ji Rojava û Bakurî Sûriyayê tê li ser vexwendina kampanya bi navê Jin Serî Hildin ji bo Efrînê û piştgirtiya vê kampanyayê bikin. û ji nêzik de modêla rêveberiya herêmê nas bikin. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamişlo.